الله ايش في هني خليكم ورا شباب خلص تم فتحة بالدسكات ودخلوا منها يبدو الجيش. كم واحد تقريبا؟ محدش بيقدر يقول، محدش بيقدر يشوف ايش برا في المنطقة، اي واحد بيتحرك بيتم اعدامه على الفور. فالكل اخذ اكثر منطقة امانا في داره وقعد بيستنى مصيره. احنا توقعنا انه كل في الحارة هذه بده يموتوا يقتلهم الجيش الاسرائيلي، لانه كل دقيقة بتحس الخطر بداهمة، كل ثانية انت في موت. מתחילת המלחמה אמרנו שכדי להשלים את הניצחון, להכריע את החמאס ולשחרר את כל חטופינו, שתי משימות שמשולבות זו בזו, יש תנאי אחד הכרחי. אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית. פשוט לא יתמכו בנו, לא נוכל להשלים את משימת הניצחון.